Mısınız? Yes. Imyitozo murayumva? Yego. Urayumva neza? Cyane. Wewe nawe warwara n'inzoka? Cyane. Wewe kabereki? Sisa. Nawe warwara n'inzoka? Inzoki? Inzoka. Ponanyeri ndikuru. Ko hari n'isina. Ihangane. Indiramfashe. Shakira umuti. Angana ngushakira umuti. Mısınız? Isfan. Yes, sir. Asisha wabaki. Komesha nari. Vabo. Vabo petit vabo. Zamuk. Rahat. Nişan. Vabo. Zamuk manuka. Pompa.
Shifuma, irukanga. Sijeni nyuma. Mabali shano ha. Mabali shano. Bravo. Makumyabiri tuziteke. Manuka hasi. Mushenzi, ntumbwire. Manuka, zamuka hasi, mushenzi. Manuka, ubundi kubwira. Iboko 20. Mutere iboko 20. Jama hasi. Mushenzi. Ntagira afane ni. Maskara b'imyaka. Manuka hasi. Nona, manuka hasi we. Manuka hasi. Yes, afana. Mumeze neza? Yes. Imyitozo murayumva? Yego. Urayumva neza? Cyane. Wewe nawe warwara n'inzoka? Cyane. Wewe kabereki? Yes, sir. Nawe warwara n'inzoka? Inzoka. Areka pano zikomwa inzoka. Usigwagwana nazo. Wowe yabishobora njyewe unabishobora fana. Namba wewe nawe ukashayo. Imyitozo nakuyumva? Imyitozo zonde zishobora cyane ariko inzoka koko. Go pombaje 20 hanga. Pombaje 20 hano nga. Go pom. Wewe president. Yes, afana. Ukeneye kuzansimbura? Ukeneye kuzambara uko mwana wambaye? Yes, afana. Apeti turayakorera papa. Iyi myambaro nk'izo wambaye nanje mbaga nzikeneye. Usaba ibitendo byinshi. Ibyo ngiye byuvuze. Muze tujyane. Uradukurikira? Ninjeri. Oh, photo away. Yareka turebe. Aye kuje.
bintu bivuye n'amazi barayajyanye kiba tutamusomeje abasubira n'ibiki mubonye ari ibiki we mubonye ari ibiki birabi ayega mana naya mazi barayajyanye ayega mana ibyari nta kantu na kamwe dusigaranye nta mu nyumvire koko ariko ubu tubigenjeje koko nga usindagize gakeya ibishyamba kuva twazamo hariho ibintu byatubaho ndebera n'umwana umugendeshe gato genda gake genda gake none se uko nari mbarutse rwose umuntu anezera ibyo bibaye n'ibiki Muradutabare 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 Afan ntabwo muri kumva ko abantu bari kuvuga mu bataba bari kuvuga ngo bataba mutari kumva bahuye n'abagize bane bari gutabaza twatabara none nk'ibisanzwe tugirege ntuza tugatabara twatabara afani tutabara ibintu bibye ntuza tubirekane ukuri kw'Imana twatabara abo bantu okay urukumva tugiye twabatabara urukumva abantu bagutabaza kintu batabaza kintu gane zo inzoka nje nyine reka wagira nitabarira abo bantu batabaje waza tukagenda tukabatabara tukamenya ngo turatabaye tukagukorera ibintu abantu bajyane ku defense ndabusanga mu kanya oke ngenda gengeye gutabara ubwo guko nta kibazo kanga nona sawa utakabereye nonyine ko muri aho ngaho byageze cyayaho ntabwo uzibazo twahuye nabyo rero ndasiwe ari izo nzoka bambye ngo nze ngo Ziriana kuko ni abazima wewe tugize ngo uri umusirikare tubonye ngo dutabara none se uburyo ugatabara abazimu
Wazimusha wewe wazimwa mushireho neza ndetse ku buryo waje mu bazi wowe ntakuntu waje ko nta kuntu mwatetse ngo muje ko umwana ibi ahubwo sinatwe mwazanye mu nyihe byose sinabwo batwamba badayibonera babisha abazimu sinibwo baba n'abazimu shanga namwe muri bo niko twabubabuze Ese muze bafataga ku muntu kandi umuntu ndi kumvura kumbabaza we kandi gakeya ese se uko urukundo kugira ngo abese hafi wajya ngurugo muzi naguri muzima uyu ni umusirikare yikisikara wana waje kwambuye bwo jewe ntabwo ko yambaye bya gisirikare aya rwose bene yabivanye umuntu yari musirikare y'abandi oke none kura twisesetsema yisesetse mu baturage abasirikare bagiraga n'ubwoba bwo ubundi twebwe turi abakerarugendo ukerarugendo ubwo muri abakerarugendo abakerarugendo twebwe twaje kugira ute twaje mura kwireba turi mu ishyamba rero tugezemo hagati n'umwana wacu twaje kumutambagiza yewe amafoto twafotoye twabonyemo ibintu byiza rwose ariko ikibazo twagize ni uko batwambuye baryo babambuye batwambuye nicyo kibazo twagize nicyo kibazo mwagize yego ukuntu tugiye kubikora rero mwari muri abakerarugendo mwahuye n'abantu barabambura bajana ibintu byanyu tunazi ntibari abantu n'abazime siko uyu mukobwa we wabarebye mu maso kahise avuga ngo ni abazimu baje bafata bari bafite ubwo ariko uyu mwana we ikweza kugihuba aravuga ngo ni abazimu bambaye n'imyenda y'imikara ukuntu rero twisanze ahantu twese ojya twisanze ahantu twese none safande wowe ntabwo baga hano mu ishyamba oya njehaga ni nkawe ni nk'iwanje ahubwo rero nta kibazo mbo tugiye kugenda tugiye kugenda sibyo noneho njewe mbajana aho hantu aho mbaga nanje aho rero tuba twibereye nese ntabwo uri umusirikare ntabwo uri umusirikare kandi kuba ndiwe nazuri kubona kutujana kubona ngiye kubajana yego rata ntabwo uko byumva nuko uvuze ngo baga wenyine oya agiye kutujana mu aho rata aho ngaho uvuze umugwayi ni uwo rugendo igihe kuri natambagirije ishyamba ntabwo nawe ndazi ngo defense uvuze defense uze kuba guru kutwicira izina neza neza okay twagiye afande inzara ndikubona ihangane nanje ndarereye kare ndi kurwana n'ibintu ntazi cyangwa nabo tuguciriye mwaje hangane turi mu cyangwa cyangwa aho nawe aho ngaho agenda ni wakata hangane tutuseka mu bintu waje hangane abantu hari intuza ahantu hizewe kuvuga tujyana mu mutima twebwe ahubwo nta mutima bwiraga sinone no gusimbuka iki kandi ako si yuwe kandi cyane baba muko dutwara nta kibazo aho muri kufatanya abantu badutabaye tubu twahageze rero ntimugire ikibazo Bicarangari, no kwicara ngo ibyo ndi kwanga kwicara. Aba basivile manje kibe cy'abasivile ni. Bicarangari. Ubu nta kintu waturamuzana. mwana rega ufite umwana ushonje batwambuye ubwo none ahangaha umuntu umusirikare ntabwo uri kubona batwambuye twari twabizanye nyine ahangaha none Mumanza ari nta kigenda kuzana n'akantu ubu si
ndo mwatekereza ngo banaramba mu gaseseka mu mipira zanyu wenda wampigiko muzi mura wampigiko igikoma ko numvise mu gisirikare ngo muteka igikoma kirimo n'isukari wa cyengo cyabaga kimeze neza ndetse igikoma shakaza gura bera ndetse bakorera ngiye je kwahereza mu cyo kibaranga ndikwabwira no bareka kuba batakinywa baranyanga nakizi baranyanga nta kintu nagiye bakubasa mu byose umwana wanjye agiye guhembuka none ngo bakeneye umusha abo nibona kubatokosereza abandi nibi byatsi dore nabyo turabiryaga no ngibi byose ibira byari ukuntu babiryaga ari bibisi kugira bivure intuza pakuri umwana wanjye umwana wanjye namenyeje ari kwivuza nangwa se nose twabuze muri twadushoborosha twira hirya mu usuze ko tubayeho gutamwe n'ibiri byakaze mu gihe wareba ukarara hanze ikoresha kwaje ukarya umuriro warya byose jaga n'umuriro umuriro burya bakurira mereka imiriro nabi bisongo kigamanuka ukakimera neza neza afande nta n'amazi mufitemo mu mpemwe kimba waruvuza wanda asuvuza amazi kimba warubonye wanda n'inkari z'umuntu wenda buri iyo ubonye ariko rero mwana ibintu byangana birakaze neza buriya ukuntu ahangaha tubayeho ni bitatawe ushakaga n'amazi agoma z'uru gusa kuyabona na intege ni intuzi ese kandi mwebwe murya uzi ibintu ndikuvuga ndiko umuriro uzi ibintu biberaga ahangaha imyaka n'ijana zose ubu nanje karuko ngiraga karuko ng'ikintuza nuko ese niyo mpamvu none se ko natwe nk'abantu bagendukira urugendo kabaye none turakomeza kuba mwebwe hari igihe shaba abana bakabahereza wenda ariko twebwe urugendo kibera mu gikombe gusa bikarangira ari amazi katanga agakoma ugasanga agakoma nzenje rero no gusanga ese abandi ko mbona bari kubyiba bari kudusorenjera ngo bakinywaga buriya nkagiye wabaye gutyo ishyamba rikakugira gutyo none safani kwa tuzanye ukatubwira ngo uradutabaye ukaba utaduhaye n'agakoma ubu nubwo tuzasubira iwacu muzasubireyo reka abandi bazaze murasubireyo gusubirayoho tuzabisaba bakuru umwana wawe uba ahangaha uri naho wari uri kubona hatari bitandukanye none safani ubu nzara kigiye kunyicira itandukana riri hano nuko dutu wagwane guys ni ukuvuga ngo aka kanya turi kuri Itahaki n'igiti tukimara kwa uploadinga video ikugeraho itinze kubera impamvu ntabwo uri wakora subscribe ukirangiza gukora subscribe uhita ukanda share utere comment ndetse ukandi na like ni ukugira ngo ako kanya igihe dukoze video ihita ikugeraho mu buryo bwihuse uhita unayireba mu ba mbere kugira ngo utazacikanwa amakuru ciao